Omurimo gwokombeka orutindo nuguza kuhezaho sente z'urukwingana obukiikurigana 20 omu sente za Uganda kandi nugwija kukorerwa omu bicweka kandi kurubona barukora urukaba rutakacwekaga tubere tutambara ku mungu abana baruko kuno ndazituna na hakibale bagenda basoma cyabaranga no masomera agandida gana kwebino betu emyaka ebiri yenyuma urutiro rukadikira tukatalabaniza mu twekere tukaterera nduru bwija batukonya batekera kakino kono wakaya bakunda temporary chunga baturaganiza bazamuye bakagu kiro cyo kugombeka na permanent hata hazimsimu ubwizi ubukotimo kimwe habicweka ebye senteze miliyoni nshanjo nizo zarebukireho okubasa kutandikiraho okukora umurimo ogu sare kale tinde mukazi wako n'ubwo rukundo n'amana kukeresikeye kwa mutana Abantu babene batabanizibwa abana ba masomero beke batasobora kurosinga kugenda amasomero abasubuzi babene batasobora kugenda okusubula ebintu byabo kubihicha mu butale no maduka na handi abalimi baitu bekere bagumanganirirwa okwiha ebirimwa byabo mu misiri okutwara mu makagabo abatorani bagira ngo kuraba hamwanya ogu kibire nikitinisa na munonga bana ababire ne bakoresa orutindoro abegombora abo muruka kwa abecharo cya testu bayamakaga bakagenda muwenga aho cyabaranga abana bisomera kusoma babanza bale ati noho bakinga cyabandero sifei District ya Kabarore neza kororo bajo rwayo bwanyuma na Chenjojo nayo neje kororo bajo orwayo bita makuru nugoreka kwa ba district ya Chenjojo batabitire mwamani kora orbajo rwabo Chenjojo district otigo bari cyo ari mu moyiso hati no buku ruruda kozero nabo twachali cyagumiriwe umuntu hati kinyo songe tuwa jeko koraga hamu bataruchira mu buchweka tuza kubatuganyirwa Gasha kwa Jonan Tusingwire.